Mislim da iz te privatizacije nije niko uzeo jednu jedinu marku, a to je vrlo lako provjeriti. Kada sam ja napustio državne funkcije, onda je naravno bio sam na tržištu, kao konsultant. Prihvatio sam da 1998. godine budem u ugovornim odnosima sa HSBC bankom, to je Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Konkurisali smo za posao privatizacije Jugopetrola Kotor. Dobili smo na javnom tenderu taj posao. Ovo je vrlo bitno. I odustali od tog posla. Odustali smo od tog posla jer smo imali dvije različite grupe pritisaka. Jedna je bila da Jugopetrol Kotor prodamo Lukoilu, a druga je bila da ih prodamo ovima koji su ga i kupili, Grci. Ali to je sve toliko bilo netransparentno, a HSBC banka je tog trenutka bila najveća banka na svijetu, da je menadžment kompanije odlučio da vratimo taj ugovor. I mi smo vratili taj ugovor, iako sam i ja i HSBC banka u tom ugovoru imali dosta veliki profit. Postoji verzija da je vaš razlaz sa Đukanovićem nastao nakon što su se izjalovile vaše namjere da se umiješate u privatizaciju Telekoma. Koliko tu ima istine? Pa evo ovako, znači kad smo vratili taj ugovor sa Jugopetrolom, gospodin Đukanović nam je predložio da mi kao banka konkurišemo za prodaju kao investicioni savjetnik, znači ne kao kupac, to je vrlo bitno. Znači kao neko ko odrađuje posao investicijskog bankara, da radimo posao prodaje Telekoma. Međutim, za uzvrat je tražio da promovišemo gospodina Vujanovića kao novog predsjednika vlade, da mu osiguramo susret sa predsjednikom vlade Velike Britanije Blairom. A osim toga, gospođa Pejanović je tada imala vrlo jak interes u Telekomu. Ne znam kakav i da li samo materijalan ili isključivo politički, zaista u to nisam ulazio. Tako da to je bilo suviše komplikovana situacija da bismo mi u to ušli i odbili smo. Imamo jedan dopis u kojem kažemo da mi to nećemo. Tako da, eto, time se završava taj chapter, to poglavlje mogućih poslova koje HSBC banka imala u Crnoj Gori. Je li tu malo narušena ta veza između vas? Nije tu gospodin Đukanović bio instrumentalan. On je, ja mislim da on htio da nama da taj posao, zato što smo vratili posao kod Jugopetrola koji su preuzeli tadašnji naš advokat Mark Harrison i gospodin Veselin Vukutić. Dobro, a kako je nastao razlaz među vama? Šta je bio ključni okidač? Dakle, šta je narušilo i vaše i kumovske odnose, jel? Da vam kažem nešto, gospodin Đukanović ima dvije faze u njegovom životnom i političkom razvoju. Jedna je ona koja je usledila do januara 1998. godine. On u januaru 1998. godine preuzima potpunu vlast. I on je imao i dan danas ima sigurno dosta ljudi oko sebe koji se mogu karakterisati onom uzrečicom sada da je to već njegov dvor. Znate, ja nikada nisam bio ni na čijem dvoru. Uvijek sam se trudio da budem sam, da donosim sam zaključke i pretpostavljam da ja nisam idealan saradnik. Upravo zbog svoje i ekonomske i intelektualne nezavisnosti. Teško mogu da budem dio nekog tima. Pogotovo kad u tom timu se nema pravo glasa. Drugo, nemojte zaboraviti, ja sam dugo vremena živio vani. Ja sam, došavši u Podgoricu, doživio jednu vrstu kulturološkog šoka. Kada to kažem, to ne mora da znači da je kultura ili način ponašanja tih ljudi bolji od moga. Ne, on je samo različit u toj mjeri da se ja nisam najbolje snašao. Dakle, jedna od, pretpostavljam, vrlo lošijih odluka koje sam napravio u životu je bio uopšte da se vratim u Podgoricu 1998. i 1999. godine. Kako sam tu grešku prepoznao i kako pametan čovjek nije onaj koji ne pravi greške, nego onaj koji ih ne ponavlja, ja sam u spletu privatnih i, ajmo reći, društvenih okolnosti napustio Podgoricu 1999. godine. Tada sam po prvi put gledao stvari izbliza. Nemojte zaboraviti da sav ovaj period o kojem razgovaramo i kome smo posvetili veliko puno vremena, ja sam bio neko koji živi u Londonu i u Washingtonu i koji je često dolazio u Crnu Goru i dobio izvještaje šta se dešava u Crnoj Gori, ali nisam bio na licu mjesta, nisam gledao, nisam snimao, nisam osluškivao svojim očima i ušima. Onda kada sam to vidio sam da to baš i nije tako
kako sam ja to pretpostavljao i idealizirao u svojoj glavi. Dakle, koliko god da je zato krive te okolnosti, možda je i moja odluka bila ipak ta da ja ne pripadam tom miljeu. A ko su bili ključni Đukanovićevi savjetnici iz Sjenke u to vrijeme? Dakle, ko su bili ljudi koji su imali ključan utjecaj na njega? Pa, gospodin Đukanović se mnogo oslanjao na Vukašina Maraša. Njegov pulen je bio Goran Žugić. Stanko Cane Subotić mu je bio nerazdvojni prijatelj tada i danas. Mislim da i Vesko Barović. Mislim da tu treba tražiti najmoćnije ljude u njegovom okruženju. Provijavalo je to iz nekih vaših ranih odgovora, ali čini mi se da ste to pokušali da mi kažete, doduše ne eksplicitno. Da je Đukanović malo bio streknuo od vaših političkih ambicija. Da li ste ih imali? Znam da ste ih imali 2000-te kada ste bili čak i istekli predsjedničku kandidaturu. Da li i danas imate političkih ambicija? O mojoj predsjedničkoj kandidaturi govorilo se 2002. godine. Je li tako? Ne 2000. Početkom 2000-ih, to sam bi rekao. Tada su ljudi sa kojima sam ja radio, ja sam bio partner u jednoj lobističkoj grupi u Washingtonu, tvrdili i mislili da bih ja imao neke šanse na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori 2002. godine. Ja sam, znavši da gospodin Đukanović kontroliše prvo sve tokove novca, ulicu, policiju, tajnu službu i tako dalje, tvrdio da je tada to nemoguće. I rekao sam im da slobodno o mom trošku odu u Crnu Goru, da snime stanje, da ga pogledaju, da naprave i neke ankete i da će im te ankete pokazati ono što ja... A koliko ste podrška imali? Pa mislim da je nešto bilo oko 7-8% tada. Po ja anketama. Čuo manje, zato vas pitam. Ne, radio je strategic marketing i za njih kao subkontraktor i mislim da je tada bilo nešto između 7 i 8%. A dobro, danas kada razmišljate, da li razmišljate? Pa evo, ajmo da završimo. Ajmo da završimo ovaj dio. Dakle, da li se gospodin Đukanović, ne znam, ponašao se jako čudno. Ja sam jedno vrijeme... Zvučali ste mi tako, evo, izvinite što vas prekidam, daću vam priliku da nastavite. Kad ste mi govorili o Đukanovićevom navodnom susretu sa Blairom u vrijeme kada se nije bio navodno, bio je stvaran. Da, o sudbini procesa protiv vas. Pa ja mislim da je gospodin Đukanović u jednom datom momentu bio iznenađen podrškom američke administracije i podrškom britanske vlade prema meni. Možda njegovi savjetnici ili on sam nisu mogli pojmiti zbog čega to ove dvije administracije rade. Zbog čega? Pa ne znam, to ćete morati pitati njega. Ja znam. Ne, ja pitam zbog čega to rade te dvije administracije. Ja sam časno i pošteno radio svoj posao. Pa to nije dovoljno. Bio sam im na tacni. Mogli su da vide zašto to ja radim i kako to ja radim. I mislim da sam to radio patriotski. Čak mislim da u jednom pismu koje je predsjednik Clinton poslao predsjedniku vlade Velike Britanije, tada Toniju Blairu, da je otprilike rekao da smo imali 10 ljudi kao što je Ratko Knežević, možda rata na Balkanu ne bi ni bilo. Tako da je možda to gospodina Đukanovića iznenadilo. To govorim zbog toga što sam ja jedno vrijeme imao vrlo dobre relacije sa gospodinom Đinđićem. Od aprila 1997. godine kada smo se posle dugo vremena ponovo sreli, jer on je bio u istim onim idejama koje sam pomenuo ranije u onom časopisu. I jednom smo pričali i on je govorio ajde dođi u Beograd, zovemo te ja i Bill Montgomery, Bill je već bio ambasador Amerike u Beogradu, da radimo, da se nađemo i tako dalje. Međutim, nekoliko dana nakon toga me je nazvao i rekao, znaš, cijeli naš razgovor koji smo ja i ti vodili, a ja sam vodio moj razgovor iz dvorišta moje kuće u Gornjem polju pored Nikšića, Milo mi je prepričao, oni tebe prate i snimaju te i tada iz toga sam zaključio da nešto nije u redu. Drugi glas koji mi je stigao da nešto nije u redu i da me režim gospodina Đukanovića smatra neprijateljem, bilo je nakon mog intervjua Monteni. Tada me je pozvao u To je godina? To je, ja mislim, kraj... To je vaš bio posljednji televizijski intervju za crnogorske medije. Kraj 99. početak 2000. Ne mogu tačno da se sjetim. Znam da je taj intervju izazvao veliku pažnju, a ja sam isključivo pričao o ekonomiji, o politici. I onda me je gospodin Maraš zvao i rekao, pa nema smisla, znaš što se u narodu vidi kao napad na gospodina Đukanovića, pa ipak ste vi prijatelji, ipak ste vi kumovi, iako ja mislim da ja nisam pomenuo imenom i prezimenom gospodina Đukanovića, ali sam pomenuo naravno politički i ekonomski proces u zemlji. I on mi je tada rekao, evo ti u centralnom programu televizije isti takav termin, pa da se ono pospeš pepelom. Međutim, to nije dolazilo u obzir. I mislim da je neko, možda iz njegovog okruženja, njemu skretao pažnju da bih ja mogao imati neke političke ambicije. To tada nije bilo tačno. A danas?
Pa ja ih nemam ni danas, niti ovo radim iz bilo kakvih političkih ambicija. Ja bih volio da vidim Crnu Goru civilizovanu, modernu, jednog dana evropsku državu. Toliko je lijepa, toliko ima potencijala, toliko malo ljudi živi na toj prelijepoj teritoriji, da ona ima sve uslove da postane jedna fina evropska priča. Ali nemojte zaboraviti, još uvijek je uvriježeno mišljenje kod nas da neki centri moći tipa Brisela ili tipa Vašingtona odlučuju o našoj sudbini. To nije istina. Ja mislim da je globalizacija takva danas da svaki narod dobije ono što traži i što želi. Crnogorci moraju da odluče u kakvom će društvu da žive.